Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Me kong tinai si agama Islam lella nike parende nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In pamaesep o takisate si sangim ininen in dambuha amban me ye makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala dok in makhluk ininen amban me makhluk gaib ya suwait pat pinaracaya wa kita manusia. Duk in makhluk ininen inin tasawe-sawe te pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala tu si bulak dunya ininen sumagawa in siye makhluk ininen dehel hajjasiye pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala amban manusia. Duk in makhluk ininen ini ya makhluk si waktu dehelu gesit lebih pinapanjarihin ye sampai taawut som pinapanjarihin manusia ini yani Adam alaihissalam sasiw malaikatin duk malaikatin mag-report o magwa suggestion kasi Allah subhanahu wa ta'ala ini tabistak Allah subhanahu wa ta'ala taawut na Allah subhanahu wa ta'ala magpain niya mapanjari ko si dunya ini na khalifah iya manusia pag nakura to si dunya ini tabisara may malaikatin at tinambong may malaikatin ini pa inne mapanjari kaya ya Allah iya manusia atau iya makhluk ubos pagtaawut siya manjari ne iya paniya amban siya magsasiw hadya tarabahuren kagiin makhluk ininen siya dumaheluhin ine ye karabahuren in karabahuren matusi dunyahin kasasewan hadja kajingkihan hadja magpagwa hadja selaha magsasiw hadja siya sampai taabot dambuwa amban siya ininen iye inangkat siya Allah subhanahu wa ta'ala pada tak langit pinatuti si tumpukan mi malaikat in makhluk ininen yene makhluk pinapanjari Allah ta'ala maksud den ini tabisara wa Allah subhanahu wa ta'ala si dalam ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gaapain Allah subhanahu wa ta'ala papanjariku injinin duk manusia sumagawa numba si ako so in makhluk mian tabistate si sangim ininen yani makhluk mian yani makhluk pasal jin so in jin dehelu siya pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala amban manusia ibuhan tahun ubus tarabahuren gaanya tarabahuren dual fasad dual kasasewan kalemian kajingkihan kemon intarabahuren sampai dambua amban siya ininen inangkat bi Allah ta'ala
peggein tarawahunin ga ye nuhut simet tumpukan ni jin miaan yene si iblis laknatullah alai inangkat dewe Allah subhanahu wa ta'ala paryata langit pinatuhut simet malaikat peggein kaniaan nen miaan mag-ibadat ye nuhut ye pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taabot si iblis laknatullah alai simet tumpukan ni malaikat taabot ina Allah subhanahu wa ta'ala iye ni mga panjari sin manusia nga hinang ni Adam alaihissalam hininang we ni ang bantangan ni taawut manjari ni iye style sura sin Adam alaihissalam ga be pinapihan inyawa si iblis ininen pili pasik padialim iye Adam alaihissalam ubus sampai misara pe iblis ininen ine binisaranin bangkeu pain ni pakaat ko si elaw ininin ganiya makatabang si kao peggein kao yung pinigeki umusa ine so sampai tawut iblis laknatullahi pagua iya pisi may malaikatin inakahanwe ni may malaikatin bang pain ni pakaat ko yung pinapanjari Allah ta'ala miyaan misan pain ni ko ito agkat pain na wepo bale peggi asal kada salinin jin pawalik iya pangadatan dual masasewin iya pangadatan dual majingkihin. So inakahan yung malaikatin dahinangon pegay hinang pagmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kustawot pinapihan ni Allah subhanahu wa ta'ala inya wa Adam alaihissalam taawot ne pinatenggi Allah ta'ala niya ni inyawane manjari ni manusia Adam alaihissalam dinaak ni Allah subhanahu wa ta'ala iye malaikatin pasujud pasi Adam alaihissalam pasujud kemon malaikatin dual duga mapasujurin ene iblis laknatullah alai we yang kan gak pasujud pegge kaniaan nen mian mag gayenut pangandakan Allah taala du kaniaan nen ye iblis laknatullah alai amban ye jin pabalik hap ye guni-guninen pasujud ye si manusia pinapanjari Allah taala amban bulak poin aku pa inne pinapanjari ko amban eput. So amban sa wani entawut ya sa imian pinasujud gaya pasujud nenggi hadjaye sampai laknat Allah subhanahu wa ta'ala sampai yemaku si Allah subhanahu wa ta'ala mikipakellum tamanan kiniamat dunyahin. So pinakatahan ni umur amban pinapanjari Allah ta'ala ye para mag-ibadat si manusia dukjin kaniniya pataha umur nen amban si iblis laknatullah alai in umur na iyo hatume milyon tahun Allahu a'lam Allah ta'ala in mga tauhan iya. So tahinang pegegaan niya nuhut si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala iblis laknatullah alai sampai tahinang niya syaitan iya ni nakura sin syaitanin wey pege paniya siya in takaburin duk sampai paniya pe pas iblis laknatullah alai pege iya ni tahinang nakura syaitanin sampai paniya si iya sampai song iya nga hinang ni Allah ta'ala mian hinangan ni Allah ta'ala partner sabab ini pegein Allah subhanahu wa ta'ala in arsh nen dia tak bohe paniya isab si iblis laknatullah alai paniya isabi nga hinang isabi arsh ne sidya tak tahik sidang buat riwayat sidya tak bohe sidya tak tahik ubus in me sundalunen atau in me proses de ini tahinang syaitan gak menurut pangandakan Allah ta'ala ini lai patuhut siye pege injinin si waktui en pege sasew siye sinigyaw siya malaikatin sampai binetta siya sidang buat lugal sidang buat island ila ilugal den yene gay takite manusia. So injin ininen jin kay kinatauhan we te manusia. Gay takite we te manusia. Pegge ineddo si amban kalima mi anjin jim nun in mining nile ye gay ye takite we mata. Majnunin angkan ye nalenan mi andupang pegge akal nin gak tan tumawa usurgain jannahin angkan nile surga pegge gay takite ye bulak nen we mi an jambangan nih. So jinin kita manusia. Demikian injinin makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala lamma mas basagan in kita manusia ininin amban siye. Injinin tinalew si manusia. Bang takite we de manusiain pauwas siye. Tahala siye. Mas de bang manusia mag-ibadat si Allah ta'ala tahala siye. Sumagawa bang in manusiain tinalew si siye
sampai insia miaan pinakitalo pewe de in manusiain. Ini tabisara we Allah subhanahu wa ta'ala kaniaan pinain ye waktu me dumehellule atau kaniaan si story kana rijalum minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Niya amban me manusia ye bang si palengan ye me kalillahan lay takite we de atau tinale usye magpatilibon siya si me saiton magpatilibon siya si majin ye kwe daran tabisara we makatatuhante bang taawit palabay narakam nabit-nawit pain na ibilis ye pangalin des iblis lay ibilis ne ubus pain Allah subhanahu wa ta'ala kaniaan amban me kalillahan amban me manusia tinale usye lennu si amban me jin ubus amban sawan kalennu ikatalew dilay nambahi siya pinakitalo we jinin nambahi siya kinontrol we jin ubus injin ininen sampai insiya ininen kadakwahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabut ya Allah subhanahu wa ta'ala dan buat surah ya suratul jin duknia bi ayat wa isarrafna ilaika nafarum minal jin dan buat waktu pain Allah subhanahu wa ta'ala waktu pinakale si Nabi Muhammad SAW ia tumpukan amban mejin sinambua riwayat ia jin tumpukan mapimian hek kaseus amban me nakura den ini nalenan we de zurabiah yein silahatte ye mi'a magbabahasa ye ilinganan den pgien ye taaka nakura muslimin si waktu lay si zurabiah bang taabot siya magbahasa maghinang magsyirik lay ye ilinganan de amban mejinin taabot siya pi hinutbaan o ni nasihatan we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mejin mian taabot siya pakale falamma hadaruhu qalu ansit taabot siya ini nasihatan we Nabi Muhammad sallallahu patimuk in mejin mian PCC ini tabisar amban mejin sindwe mian ye tabisar amban mejin na kura de mian pa inde pitu ka ampakale kaam pag-ubos de siya pakale, iya binasa siya Qur'anin. Tinuan siya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallaw ila qaumihim munzirin, kaniyaan de iya jin muslim bakas mapasik miyaan, pabalik siya pi si kaumande, pabalik siya pi si me kajinjinan lay, iya si lugal de lay, hinahinang den, ma kita lew siya, we niya pinain, adab si elew kiyama, niya Qur'an pinaturun kemun naginistan iya, pagpakitalew lay supaya hadya si paasek si agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ini agama Islam. Uus injin ininen pinapanjadi si Allah subhanahu wa ta'ala dumain hadjalilla. Niya rusab amban me jin dende. Bege injinin kwe manusia niya rusab amban siya magkawin, niya rusab siya mag-ilanda sampai magpamilya sampai mag-anak ampur sab siya. Sumagawa injin ininen taha adja inumurden duk injinin si zaman Nabi Sulaiman alaihi salam kani ande injin ininen bataan si atau maghihinang si magtrabaho si Nabi Sulaiman alaihi salam pinahinang si building Nabi alaihi salam Sulaiman alaihi salam pinahinang si tuntutan o pinahinang siya iniinin ni hadya kawayaan si Nabi Sulaiman alaihissalam pinatrabaho siya in magtrabaho siya si waktu nilay jin ubus injinin bege sinduwe amban manusia lalo na iya magbabahasa kinanalde injinin nga tauhan siya may ilmul ghaib kananalde injinin bang taabot na may ilisagduwe paryawa ni nga kangakahan siya we pinain inin maghapeni inakakahan siya may kasirikan kemon inakahan kita we Allah subhanahu wa ta'ala pinaseban kita yajinin si waktu Nabi Sulaiman alaihissalam daraakan siya walkel siya si Nabi Sulaiman alaihissalam sampai taabot siya maghinang paggetinalew si Nabi Sulaiman alaihissalam sampai matay pe Nabi Sulaiman alaihissalam dan tahun ne masih pe injinin magtrabaho si iya masih pe hininang we ni bataan ini sampai tersabut wa Allah subhanahu wa ta'ala si surat Saba falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah
Inakahan kita Allah Ta'ala. Si waktu pinain, ineddo newe kami, pinapate newe kami, Sulaiman alaihissalam, ye dan tahun ne palabay si dan buah riwayat dan tahun ne palabay Nabi Sulaiman alaihissalam matay, injinin masih pe magtrabaho gak kinatauhan we de we Sulaiman alaihissalam matay ne, pagketinale usia palabay ang bandeheluhan Nabi te Sulaiman alaihissalam. Bahwa ada kinatauhan we de, iye tungkod Nabi te Sulaiman alaihissalam, inanay ne sampai taawut buhok ne, pagbuhok ni Saimian sampai hebba ni Nabi te Sulaiman alaihissalam, bahwa kinatauhan we me jinin, we Nabi Sulaiman alaihissalam mati ni. Bang hadja pa injinin katauhan kami we Sulaiman alaihissalam mati ni, gak ni kami pa inni magtarawaho. So in dalilten ambanien we jinin tinalew iya si manusia, duma ini sabkite manusia in ima tinalew amban me jinin. Duk demikian injin ininen tahu si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam injinin niya waktu o injinin pasalupa iye o pabantuk iye si bantuk manusia. Pege injin ininen kung natabisali pinapanjari si amban ebut in manusia in pinapanjari amban bulak sumagawa injinin jari iye magpinda-pinda bantuk magpinda-pinda degbes. Jari magpantuk sa awet, jari magpabantuk si pitkala, jari pabantuk si manusia sumagawa kulang. Dan buwan ban may dalil te injinin jari magpabantuk si manusia, ini zaman si Abi Hurairah radhiyallahu anhu mag-security si pangata si Muslim, ubus si sakemin niya patua pisi iye, kasi hadis si Saimus, niya patua pisi abahi nangkew, sampai tawit na sigawe niya, ini bisa jinmian pa ini dan pa ini buohon piti Nabi Muhammad sallam bahay ne ko pa ini ga ani atakan pamilya ko ilebahan Hurairah radhiyallahu an sampai tawut mintello ta mintellunen pili nangkyo kasigwe Abi Hurairah radhiyallahu an Pain Abi Hurairah radhiyallahu anhu si main ininen gay ne keu pa inne palepak asal boote ne keu te si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain jinin si iye bang keu pa inne baya to ante keu pa inne ilmu. Ilmu ininen pa inne pano ukao dane ko pa inne hadjabohun pi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain Abi Hurairah inne pa inne bang keu song tuli mas sa keu pa inna ayat kursi bang keu pa inne makabas sa ayat kursi yesi sangem ing keu inne tinapit we saitan dugay ne keu pa inne tinapit we kalaatan dual sa bang tasulat Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin ni asal takdir o in asal qadar. Uwis pagtawod sa salungin yang Abi Hurairah pagtawod sa salungin pili ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus pinakahwe din Nabi Muhammad sallam ihapin miyaan pain Nabi Muhammad sallam pa si Abi Hurairah katauhan no bang sine pa inne in aayen ano ayat sile inne gai yenein pa inne syaitan ang banjin benar pa inne pinain sa pinuting we so in pong tinay Islam tinalew si manusia duk injinin sube kita ke tinalew si siye pegge kwene tawisale siye tinalew ke si kite makhluk kanianen at marupang duk kanianen mian ngakal pegge injinin asal kuntara asal tampal in kuntara sin kite manusia ini taabut Adam alaihissalam gumawa ng surga sa waban pegge pinitnahan atau jiningkihan atau pegge asal kuntarate syaitannin sinasat siya pay taawut siya gumawa amban mian surga kita manusia kita muslimin mate benarte injin ininen kuntara inin sin kite manusia so ine tumaha sa marestat injinin manusia niya inin perkala pagsaliate dukin perkala mian pag
pag-opositante gay pagsalian teruk jin. In perkala pagsalian sin ki teruk jin ikaisa jinin duk manus pagsali siya ine pagsali in duk manusia pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala pitu si bulak dunya ininen si pasalan mag-ibadat hadya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kue ayat tabatan sini pama khalaq jinna wal insa illa liya'budun. Gak papanjari ku injinin duk manusia sumagawa in maksud pamapanjaran siyahin ini mag-ibadat. So yan mula-mula sali antiruk jinin. Ikaw antiruk jinin sali kita duk jin ininen paten na us bulak dunya ininen. Sali kita tu sumagawa pegek hekana jamban jinin bekas sinigyaw malaikatin ini sebinet wa island in island miya ikat esep ko alen amban mi alamul gaib ikatel pagsalian teruk jin injinin duk manusia pagsalian nen tali kita mang jin magawa at jin pagkakanten kita mangan kita ini kinakan muslim in pag in anden pe karue yene mian tai me hinayep labi ne te me tai hinayep ye mahalal UN bang toho ne ye raut ye en kinakan den kadua so en du kinakan kinin dua mia andu tolang du raut magsali temang siya katel ikam magsali antiruk jinin magsali kita rukjin magpaniya pamilya begenia rusab ampan mejin leller dende duk nganak rusab yang anak baranak rusab kita manusia magpaniya rusab si nasa ikalime pagsali antir rukjinin sali du kita rukjin UN pinapate wi Allah subhanahu wa ta'ala ikap pagsali antir rukjinin sali du kita jin UN hinisab wi Allah subhanahu wa ta'ala bang malaat gak manut si pangandakan Allah Ta'ala hin pinasek parelem narka bang iya manut pangandakan Allah Ta'ala hin pinasek parelem surga so yen iya mi aman perkala pagsalian sin kita manusia dukin pag kita manusia dukin injinin ko isale dehelu si pinapanjari we Allah Ta'ala amban manusia ibu hantakun dehelu sampai Allahu a'lam ni sampai milyon pe kaulamaanin integel din amban manusia. In pagbidaan tay kadue rukinin injinin pinapanjari amban ebut in kite manusia ininen pinapanjari kiti Allah subhanahu wa ta'ala amban pulang. Pagbidaan pes kite rukjin in kite manusia ininen bangkeu inanak amban kambun panganak kau sampai keu bahi say miya andu bantuk den bang keu bantuk lella rukeu sampai keu bahi say do bantuk nun jari siya magpinda-pinda dekbes magpinda-pinda bat jari siya pabantuk si hayep jari siya pabantuk si sawe si sipitkala si asu si ile pekabayan bantuk sampai bantuk manusia pabantuk siya ko ini kisah buhoray rale sadipi amban kisah ye kisah si Quraisy duk sampai dia gay kapaslian de bantuknen ini bantuk sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iten iya me pagdaan sin kita duk jin duk ni api amban me hekka sumagawa i orasten tumaha ne duk esepte me pongtinay si agama Islam taaka si kita we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak iye bangke song tuli suwe kyo masa ayat kursi pegeji kene te bisale dumain kemon pa injinin jin kafir niya amban me jin muslim duk niya isab amban me siye sadili amban i kene te bisale Allah subhanahu wa ta'ala si suratul jin si ayat 14 wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun
Pain Allah subhanahu wa ta'ala ngaka hikayatan si me akasin me jin. Pain me jinin minnal muslimun. Benal teet amban me kami jin ininen niya amban me jin ene jin muslim. Duk niya rusab sadili amban me jin. Pain te dumain muslim kafir kwe kita manusia ini. Duk injinin niya rusab amban siye dahulaka, niya rusab amban siye hatul. Bagian niya muslim, niya kafir, in muslimin antag paten na anden. In muslimin taakaw e me kaulamaan, in paten naan sin me jin muslim, luu siya paten na si me ka masjid-masjiran. Sampai in jin muslimin, bang taabot niya mian pagseminaran niya paglechuran pasal agama sin Islam piu se paaten pakale in me pong tinaite amban me jin in me jin muslim. Duk in me pong tinaite jin muslim ininen gay siya ininen baya iye paten na anden pagdahulakaan. Iye bang niya lu paten na ande paghinangan gihapo e manusia. Niya dambua kisah tasulat si dalam kitab ikat esep kualin kitabin. Sinulat ko ini kisah miyaan niya pa ini dambua lugal. Si lugal miyaan niya bohe waktu leng. Pagtawot niya aapili dupamiyane inalaan we de bohe miyaan iya kupung miyaan hininangan we de luma. Iluwe de pain ti kupungin hininangan we de luma. Taawot hininang lumain sampai taawot din lumain ubos pinanaik ne. Lain da pamilya miyaan magluma. Pagdasimanahin besilay si luma miyaan ihep matein ellarin dehin. Gamatein lillahi. Paglabay ni sab dasimana puas hadya dasimana amban kamatisin lillahin mate ni sabin andanin. Paglabi dasimana ni sab paturo ni sab mate in anakin. Sampai semiyaan, sampai ubus inda pamilyahin, iye bakas mga lubuhan iye buhe malai sampai pinatenggihan di lumamiyaan. Ubus sampai lumamiyaan kinatatalewan ne, gani niya bahani pituli, kawa niya bisita dek kapisi kauman miyaan, inahinang me aadilim masjirin o iye nakura malai silugal miyaan, pinatuli we de pili silumamiyaan niya bisitaren. Agen kawa niya tuli lai silumamiyaan agen matay kemon. Ubus dambo waktu niya bisitare dek kapisi kauman de pag dek kapisi kauman in manusia miyaan pegibal ibadat pege mukmin ye muslim mukmin ye si masjid bag ubus ne magsambayang isa pege magtuli ne pinain niya lai luma lai ni kau pinain tuli. So tinuranan ye dambo lilamyaan pi silumamiyaan sampai taabot nila ituli indang buwa elamyaan. Pag taabot nga pahangi, waktu ni pagtahajuran, donga indang buwa elamyaan donga. Ubus sampai sa mga historin, pag taabot sambayang subo magbang pilnehap masjid. Pag tek kalay si masjid, takita we imamin, dugma iya kaumanin, inu siye, we pinain dua aininen, tumuli lay silumamyaan, ga iya matay. Ubus nila we de bang ine kisanen. Ine pinain story, ine maghapen si kao dibuhi si lumamiyaan. Kinisa ni we amiyaan, in kisane miyaan. Pagtawot kinisa we ne si lumamiyaan pinain pagdonga kutenga bahangin lengan kunahajud. Sakay ko pa in ni ngail. Niya hepain ni takite ko sab ngail. Kenal kun pa in ni asawe ko si luma. Pagtaabot ko pa in magtahajud sa ngemin, damikian isang pa in niya pajamaa si ako. Ubus, pagtaabot sa imyan, tinilawe ko siya, pagi magsuara pinain. Sine kaam, inakawe de kami inin pinain jin muslim kami inin pa in luma kami diawa ininen. Kemon pa in tumuli tu si luma ininen, kamundang pa in bakas ilarak hinang luma na iya bakas lugal kami ininen. Kemon pa inne tumuli tu si inen sampai iya dapur rumah ininen pinapatay pa inne we kami pegge intarawahuren dual si pagmaksiatan dual siya si pinain
ngahinang iye panaggahan ni Allah subhanahu wa ta'ala angkan siya papatay kami. Kaya iluwe de inluma kami natin balik malis siya. Dua lupain ne ka uin bisita kami tapi itu siluma ininin ga pain ne magmaksiyat. Dua uin bisita kami siluma ininin iye mag-amal ibadat, mag-amal salih, iye pinain nuhud pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dua pain ne iye magtahajud matu siluma ininin mag-ibadat. Angkan kaya pain ne ga papatay kami. So puas ambanien inakahan we de kauman miyaan sampai taabot iye luma miyaan hininang newe de mian luma pinain iyo luma uen mejin dapain na usa-usaon bi dukda paglumuanon bi peggejin muslim mala ay mapaten na si mian. So ien mejin muslimin paten na injin muslimin si me lugal lisin si masjid duk ine pelugal lisin luu iegay pagmasyatan luu paten naan sin mejin muslimin. Injin kafirin antag paten naan din antag palumaan din palumaan sin mejin kafir ininen si kemun ni malemmi iuen pabettad injinin si me toilet pabettad injinin si me kabasura-basurahan pabettad injinin si me lugal ni kemun e malemmi iu lugal pagmasyatan sampai pinain inakape injinin pabettad iye si me kasantu-santuhan sampai misa sampai taabot iye me aamanong basi santuhin pege ien ne belief den sampai misara na injinin sampai tahinang we de batuhanan ien me sinumbare pege jinin pabettad lais i dukemon ne si me istel statwa lu pabettad injinin sampai penne kaulamaanin ie luma betaranno ie buah-buah ie me dal ie me taga inyawa UN niya waktu paasekan ie sinjin ie ne jin kafir pege enterawahuren dual ni hadja si pagmasyatan, dual ni hadja si ngajingki atau pegi injinin painte kuntara sin manusia. Duk injin ininen bang in manusiain ye tinalew si iye o injinin ye bang manusiain numbas iye inahinang jinin ye bang kita manusia le tinalew kita si jin uus sampai sinumba yewe teh sampai pinagbahasa pinain injinin nut ne ye jin lay ta kontrol ni kitiwe ne ine kaway andelay tuhute sampai sumbates ye sampai jin lay taraak-daak no ine ne pangandaakan no siye niya dambuwa kisah bangkuga lupa maghapin si India kasulat to Imam Ghazali kay si me tumpukan ini tasawuf inalenan we de tumpukan mi an tumpukan Naqshbandiyah kajiri Chistiyah tumpukan Chistiyah amban me tasawuf ye si Inja ye dambua amban estudyante si Chistimiaan me grupo tasawuf ye jinin bang daak ne ngeddo sin daak ne ngeddo ine pahuas iye sampai iye me ta story pinagbahasa iye story bangkite romban Pilipin iye me manusia magpipisi saba iye especially sa lahat datu si pagbuanan ko ito na iye pa inde waktu lay niya inalenan we de tuan muda so tuan muda pinain iye niya puyu ne bang taabot kinoot we ne pangaduan sin igay magkaubos sinin so was iye story si Chisti iye estudyante si Chistimiaan tasulat si dalam kitab le kasulat idang buwa ulama ang bandiw-bandi sakay tapalilip we de ye hati ye tasawuf miyaan ang kanuhat igayag bekkat sinnen pegenia jin sinosowe ne gig bekkat mian in rijiki nen painte hati tapalilip we de kawa sangim niya hati sinumba we dambuwa ye ne tumpukan tasawuf miyaan niya hati sinumba we de ini sinumbare miyaan hati jin atau injinin mekiwaya dinakda ko manusia Yesu bay kyo ko ne me tahinang mo me kasinduhan me pong tinaite ye me magbobono dinaak sinulat in kalima la ilaha illallah duklaha atau sinulat in kalima la ilaha illallah binettad si bettis bo bahasa bo kinatamaan pegge tinabangan si o me ililigan si jin
O sa dili pi amban may kisah ye maghappen si me manusia ye aahin bang tinalew si Jin ye di tugol o kinontrol te dewe Jin sampai tahinang we de patuhanan in Jin mian. Tuos in Jin ininen ye paasik si manusia mag-asik o pasanib o basta paasik niya uus magkangkangan niya ahit pagtawad kasi ginin tabi sara niya kitab al-wiqayatu min asraril jin kasulat ida po alim amban Egypt ye bang paasik na injinin si manusia uus po tawad pag-aseklay tawad pagua injinin mian amban mata sin aalay o amban tingis aalay bang paasik ban mata tawad sinang pesik ahin bang pagua ban mata bang pagua ay amban tingi mian isuin ahin pag amban beteng ne sampai lagi anak o ine pelay ita sulat lay si dalam kitab niyan ye jinin pag-injinin pinapanjari ang pag-ebot sa bang pagua ay amban mata pesik ahin pinagpain mo look ininen niyan iwakto si Nabi Muhammad sallam yan niya dambo kisah tasigyawe wa Rasulullahin tantanan ni Rasulullahin sampai pinagpain wa Rasulullahin sampai talesaku pain Rasulullahin in elo sinjinin si tanganku so injinin tinalew si manusia dumain sa baliskat kita in manusia in tinalew ubus injinin sikit si manusia niya dusab si siye niya sikite keme magbono magjihad UN niya dusab si siye magjihad bang niya siye bang niya sikite ine klasit po si dunya ini no si manusia yu kitete niya si siye di ene tabisat dalam kitab al-wiqayah min asraril jin duk injin inen bang taab ye sinumbat ye manusia hinang anan o hinang manusia lepat ye nuhod suka jinle so injinin dumain kemun jin ni anjin syaitan tapi sali jin siya muslim majority namban siya syaitan pegge in syaitanin pukun niya syaitan pegga ni nuhod si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala yebang inalenan syaitan ini tinaitil pa inte pas iblis laknatullah alay in syaitan ininen dumain hadja syaitan man jin sampai kita ni harus wa ta'ala ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinul jinni wal ins panikai si kemon ini me karasulan tara aku Allah subhanahu wa ta'ala kunta amban syaitan jiduk amban syait manusia so in syaitanin ya dusab syaitan manusia usia gay ni si karya saline in manusia syaitan duk in jin in hekka dusab kelas teka uye malasyo si berkis sige pekeuneng paningkoan no then si deulay ubus niya apan klase me jin yene pinakalaat jin ine tabetan si dalam Quran niya gawas yene inin nakalaat ni amban tumpukan sin jin ine gawas ipabetan iya si tahi jin gawas niya waktu iya makaat iya pagi asal pamamakaat do me jinin ge bangkeu taabot me diaut ge story we me kasinduhan kita si siye ye pinain bagangan kami bahasa sama bagangan o niya pe me binigay kanu ko ale
Iginisan dia utlo, makitalew, iyo me jin laatan, uus niya waktu, mian makitalew siya si manusia, sumagawa insien, tinalew siya, yun tawis sarali at siya, bang kyo tinalew, bang mian kyo makakita jin, o mian lenno kyo si jin, basahon hadja in ayat kursihin, basahon hadja in a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sahun siluma anu paello in surat arahin duk dili bi amban mei duk sampai maud mian kul huwallahu ahad kul a'udzu bi rabbil falaq kul a'udzu bi rabbin nas basahun ni pamatahala atau pama len pamakitalawi si mejin ubus sampai taabot pes niya mian si kitab al-wiqayah min asraril jin lay ye bang basano suratul baqarahin si mea kaasekan sin jin ye jin lay eggas ye tuneus ye ubus injinit mi ani ka tesep injin mate rusab siye tumagawa hadya molden ko ito sanay ta hadya amban umul manusia. Pataha. Assalamualaikum.